Mari na matuko ya maige atwarithia ya nduthi ni mahingire barabara itiganite cia mucii wa Nairobi iguru wa kiria marauga ni gutheinio ni maafitha a borithi makiuria thirikari ya kaunti ingirire uhoro uyu ona ihenya ta uria kwahoteka. Wameifanya imekuwa biashara ambapo wanachukua pesa, mtu anakushika na kuambia uko na 1500 nikusaidie. Watu wangu 1500 atakuwa anakusaidia ama nikunyanyasa na kunyanyasa. Gavana wa Busia Hospital wa Jamong ni eteteire thutha wa munene wa thitango cia muingi Mururungano kuga aikio ngono kumana na kiria kuratuika ni uhuthiri moru wa kigena kia muingi. Ojamong akiuga kuri na andu marenda kumuhura kiuteti, akiuga gutire mbeca cia muingi ciurite ihinda riria akoretwo utongoria-ini wa kaunti iyo. Minister wa ugiteri wa thiini Fred Matiang'i ne ugete no meguthi na mbere na gwika uthuthuria wigie marua ma uruti wa wira ma andu kuma mabũrũri ma nanja. I'm asking those of our brothers and sisters who need work permits, who are in the country, who are working to come and get work permits, or those who have work permits to verify them and ensure that they have genuine legal work papers. Matiang'i ne ugete mutaratara uyu uria utigite ciumia ithatu niguo ukorwo ugikinya muthia ndukuongererwo ihinda ringi na kuga andu othe kuma nja wa bũrũri magirirwo gukorwo na marua. Kaunti-ini ya Nairobi, Gavana Mike Sonko ni arugoririe waki wa barabara ya matopeni iria iri Kayore. Imwe ya njira ya kuhingia ciraniro ciake kuri aikari ya kaunti ino. Matopeni Spring Valley Link Road ndio hiyo imeisha. Sasa tumeanza Matopeni Estate Road. Na yule contractor aliendelea, tumemwambia aendelee na kazi ndio amalize pia Matopeni Estate Road. Oho Sonko ni abikite waki wa iharo cia mathako niguo gukuria taranda cia mbeũ njithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.